Kua roa te hunga e noho ana ki Papakura e māharahara ana ki te kaha ngoi kore o te taha pakihi o tō rātou rohe. Nā ko nā no I whakatū rautaki ai tētahi rōpū, hei hau koti atu I taua raruraru. Me te aha, ko te iwi Māori tētahi e hāpai ake ana I te rautaki nei. E hia ki te whakapakari I te taha pakihi Māori ki roto o Papakura. Kai konei ngā mana whenua o Papakura, kei wanganui I te taone o Papakura, kei hia ngā toa o ngā Māori, kore kau. Ko whakatakotoria tētahi rōpū ki te whakakaha I te taha pakihi ki roto o Papakura, arā ko Progressive Papakura tērā. Ko te marae o Papakura, tētahi e kaha tautoko ana I tēnei rautaki, me tā te Māori piri atu ki āia. We want Māori to be involved in that right from the start, in the early stages, not as an afterthought to just open the building or to cut the ribbon. That's far too late. He maha ngā whakaaro I whakatakotoria ki mua I te marea, ko te arotahi atauni kake, kia whai koko ngā motu hake te Māori ki nei whakaritenga. There's no taonga shops apart from the $2 shops, but there's no good taonga shops or good art shops or places where Māori expression can be exhibited and be sold. Me ngā tini hua, ka puta. Employment and obviously getting Māori to own their own businesses and, there's entrepreneur opportunity. Ko tētahi o ngā rautaki o Progressive Papakura, ko te ake I te hapori ki te whāngai I te taha pakihi. Ko te manako ka ki katoa, we nei tiriti I ngā tangata whenua o Papakura. Ko te tūmanako ka whakatakotoria tētahi komiti whakahaere a kua nei, kia wātea rātau ki te whakatinana I ngā rautaki nei. He ta Gardner, te karere.